Makiria ma arimi 90 kuma kaunti-ini ya Naikuru na magunĩkĩte na mathomo ma urimi wa muthemba mweru wa mboco cia kiriu na iria irutitwo ni ruhonge rwa KARLO irakurikana ta Nyota na iria irakũra kwa ihinda rĩa thikũ 70 na gukorwo ikiheana magetha ma muigana wa ngunia 10 o harĩ eka. Currently we are targeting the farmers with interventions mostly on nutrient dense crops that we are promoting. We give farmers seeds on beans which are rich in zinc and other African leafy vegetables. John Darwa ni umwe wa arimi aria marĩkĩtie kuhimbiria muthemba ũyũ mweru wa mboco ici na agatarĩria umithio munene uria amukirite gukinyeria riu. DS ndahandire mbegu yao kilo 3 ikiruta kilo 86. Wone ni mbegu iraciara wega piu na ya KARLO ngihanda kilo 1 ikiruta kilo 38. Na ici ingĩ tuhanda ona ndũngiona magetha ta mau. Hamwe na uguo mubango uyu uria utafanitio ni gikundi kia Anglican Development Services o ũndũ na Beacon Kenya ningĩ no wĩkĩrĩire ũkũria wa mĩthemba ĩtiganĩte ya nyeni cia spinach o ũndũ na managu. This is because basically what we've realized in Nakuru County, though it is regarded as a food-rich basket county, but it still has issues touching with the nutrition, and so especially to children under 5, where there are a lot of cases of stunting, wasting, and also for the grown-up people. Ona kuria uguo arimi mwena uyu magacakaya kunwa moko ni turia nime na turia tukoretwo tukimagurira magetha mao na matogora ma gutemanga. For now watoto wako nyumbani kwa sababu bei ya mahindi ilienda chini. Bei ya viazi juzi tunauza viazi bei iko chini. Na shule tunaambiwa shuleni wanataka zero balance. Sasa zero balance na ukiuza chakula bei ni duni. Sisi wazazi tutafanya nini ama sisi wakulima tutafanya nini? Tituona andu akugura irio wega tuguragirwo uru andu aria mathuthuragia uhoro wa mbegu turamahoya magerie guturutira mbegu iria njega cina maciaro maingi na mbegu irete guikara muno mugunda. Muigai wa Gathungo, Kameme TV, Wonjoria.